kasagudan nga rin ti surat ni Lenlen nga napauluan, disgrasya. Dear Manong Nemi, masursurunak iti nga sardam Manong Nemi. Gabutan nagtutulag kami kada tatang kininanang ganda kami nga talong agkakabsat nga papan kami magipiyasta iti dayet nga arabi. Ta piyesta ti ili mi Manong. Ngem saan na kami matin nga itugod da tatang kininanang agsipod ta na perdi ka numat datay buludan da kuma kurong-kurong. Tapno manay kam kuma. Agyang kami ti kurong-kurong kada tatang kininanang so datag sakay di motor ni tatang iti agmaneho. Manong Nemi manuksawak at siyempre kas may sa kas kanyak nga ubing akpela ini Manong Nemi ta grade 6 sak. Idin to ta grade 4 ni ti adjek Manong Nemi sa hampay agbasa Manong Nemi ti burutek mi. Kat siyempre magagarang kami matang mapan makipiesta. Ito maminsan laing nga anak ko Tata kami latang kininanang yu ti mapan. At ito ko mga kami anak yu ti makipiesta kim takiyo. Awan ti mabalinti anak ko takas jay met. At ito sa baling aldaw. Uri ka mabaik pa nga malpas ti piesta. Aya? Sada importante nga rami din sa jiili kininanang yu. Sa alang nga makipiesta ti rantami. Halat igatangan ka ito. Anak kayo ito. Ibagayot kayo ito. Iyawid na kito. Hindi ta Manong Nemi ti ko na ni tatang. Kaya di mapandan Manong Nemi na kami suutok lata nga mangisurusuro ti panagkitak. Kadakwada ti malikodan imo na ni tatang. Sinakayan nan ti motorsiklo. Simakaymatin Manong Nemi ni nanang. Ti malyaw ni nanang Manong Nemi kat impalagip na. Len, dikit addim hamo papadida. Sapay mi tagawid. No anya timbilin yung alam me, isunod isang pet me. Gaben. Naggaapay kami ngagkakabsat Manong Nemi nga nang buy-buya. Iti yadayo tinagluganan dananang kinitatang nga motorsiklo. Kadagabot damit TV mi Manong Nemi. Imbagak kadagiri kakabsat ko. Buya na TV hating ko Ito na makaturog kayo ton. Ibagayo ka niya maturog kayo. Kitsi ka nga Manang. Baka ituloy ko lang buya. Taururayag na tatang kininanang nga sumangpit. Manang, into na sumangpit da. Ringin na kamto kinihading. Naong problema Jojo. Ringin ka ito kinimimi. Into na sumangpit da tatang kininanang. Sige, ikaw lang takarot maturog kayo natin. Umarkan, Mimi, hindi pa turukin. Nagbuy-buyak ti TV Manong Nemi ng awan iti panunot ko ti buy-buyak. Di bang panunutak Manong? No kumata na pang kami amin nakipiesta. Nagmayat ko Magusto ak Manong Nemi, tsaka na kumabuting naglugan ti Ferris wheel. Ken datay ko magtayak ka dati ko datay agtartaray nga silaw nagmayat ato kumat mapremyo agyawid at adu nga nga basta kung ko nakitinakim kumano agsoya pa nagsamat maturo ka mangring tulatan tatatang kininanang nasumangpad da. Kinunak Manong Nemi kat indrakep kun nga entrang ka tiri daw. Nakasaramat Manong Nemi di tawa. Initip kun Manong Nemi ti silaw iti salas. Kalpasangan na itip kun ti TV sumrek meten Manong Nemi ti siladmi nga kakabsat. Naimasan ti turog Manong Nemi da juju kini Mimi. Idagidak met iti abay da. Agsuyabak Manong Nemi king ka na anakaturo ka. Na paringwasak Manong Nemi. Iti taan nagtuktuk turi daw. Inapigpigsa. Talaga mangriing. Siguro tatatang kininanang dikitan.
So ang napig sa tugtog ta kapot ta. Diyak nakapot ng dagos. Mabit lang tang, nang. Umakod, mabit lang. Ngem ni Lula manong nemi nga ina ni tatang tining nakita. Lola, takay madgayam? Apay, api kas tatla ngayo, Lola. Ay, nako. Digiti adim. Nay mas turog na, Lola. Siyaklat na nakariing di pa nagtugtog yo. Simrek manong nemi ni Lula kit intrigap na tiri daw. Mas dawak hindi araw kupan na. Len-len anak. Apok. Lola, apay matanggang sangsangit kayo? Alyalakit din di kasat anak ko. Nakuubing kayo pailaeng. Ngam awanan na kita naganak ka na kayo. Ano tayo magmagayo, Lola? Lola, ano tayo magmagayo? Lola, amoy magmagayo nga awanan datatang ganinanang. Napanda nagipiyesta. Agawid at matamdama. Nakatubili mi nga katangan ta para ka na kami nga kakabsat. Nakam kumaamin nga hamon matinabulod ni tatang kurong-kurong ko mga paglukanan mi kapat. Nga nasang kapamilya, nakam kumaamin nga lima. Luda kayo amin kuma, tinagkukuyog. Baka na kayo kumamat amin, tinatayan ako. Hindi kayo susawin, Lola. Na disgrasya na tatang kininanang mo. Ada nang dung para kadakwada. Intrahed naman ida to hospital. Iyapte ko na nga dead on arrival. Kanya? Katayan na nanang kininatang me. Awanan di ama kininamin, Lola. Natay-tay ni disgrasya. Saan nga punto na ita, Lola? Saan na punto na ita? Hanggang angaw ka lang, Lola. Nakariing da juju kini Mimi manunim. Kat orahin ubing dang imiti siyak ngam nangigdagan maawatan da ti amin. Nino ka naman Juju, ano to ko nam? Wanan datatang kininanang tayo? Natayan datatang kininanang tayo? Nagsangit mat tinaudi manong nemi kit inumba ni Lula. Imado manong nemi di kiti tao, dito'y balay, irisangot ti balay mi. Kat langada manong nemi, tinaliday, nga mangkit-kita ka na kaming agkakabsat. Pagsisinublatan na kami, di kiti karuba mi, di kiti auntie-uncle mi, di kiti kabagyan mi, nadapayin ni Lolo, nga ama ni tatang. Nga may mga amloy ka na kami. Sakit. Hubing unay, naganus ti panunot kandriknak. Grade 6 ak pailaeng, grade 4 ni Jojo, kan samping agbasa ni Mimi, nga ading mi. Himawanan, nagadanagan ka na kami. Natay na, itidisgrasya na tatang kinanang nga mapangkuma makipiesta. Kaslawan sarday nga karubos dagiti luhaming agkakabsat. Nalulukin ni Lula, dagiti kakabsat ni tatang. Kayan, iti pa nakaimansayag dan. Nga nagabay, ilungunda nga pagpagisolaon na, manunemi ti salas ti balay. Nadamag maten manunemi ni Lula, nga ina ni nanang, hindi kiti anti kabagyam mi sa jay, kat imay damaten nga nangarakop ka na kami, gagkakabsat. Nagsaem ka nagsakit nga pasamak, manong nemi. Apo unay laingan ti ulpit na itang disgrasya. Talagitan man nga na po kami natatang kininanang mi.
Mangmangig ko kadag iti tattao iti aglaholomi manong nemi. Kunada, Jesus, nakakaasimot di kito anak. Umubing daulay, ngem napukaw dan ti amakin inada. Nauli na dan nga demang. Hanyan tungata, ti masakbayan da. Asinon tungata, ti mangitaguyot, iti masakbayan, piman di kito ngobing. Nagdangdang nga kakmatlata manon nemi ti sao, saritaan, da lulo, lola, da auntie, da uncle, kanda kiti opisyalis ti barangay, manon nemi mangmangig. Sa apula, nga may saklang da nga driver. Ubing ba't matay ron? Nagbasbasa pa lang ti kulekyo. Wala rin pare. Ex-police na di amana. Kaya niya kumano ex-police. E dito manugang tayo. At kabagyan ng abogada. At kabagyan ng official ti police. Ha? Kasi sinanda ito kapasama. Masapul nga, bayad na. Madanyos na tusto. Tano saan, malungsot pagpaludan na dyan nga. Hagasam ta, dua, tinapapatay na dyan nga. Driver na dyan nga lugan. Kasta nga nung name di kiti mangmangid ko. Nga pagsinsinublatek mat nga kitaan no sa sinutag sao, isuot pakiturungan ti matang ko. Santo no at sa bali manintag sao. Manong name. Kasta ti pagawatak kadagiti pasamak no mapayubingak pahi. Ngam ti pagawatak manong name no saan nga maareglo ti kaso ket sigurado nga mabalod da jay driver jay lugan nga nang dungpar iti motorsiklo nga nagluganan da tatang kininanang nga puon ti nakatayan da. Manong nemi napaut ti panakaiman sayag da tatang kininanang gabutad da orayan mi nga kapsat ni nanang uno kapsat ni tatang. Ado manong nemi di kiti sumangpet nga agawid dumteng nga pumanaw nga umay makipagladingit manong nemi. Ket makita klatamet manong nemi kadagiti rupa da itilidhay. Ket nukasta nga ta kami nga kakabsat ti kitain da. Agwing-wing da. Hububing launay di kito nga naulila kung kunada. Aging ka manong naming amang ko pagsasaritaan, dalulo, lula, auntie, uncle, kanda dumapay. Et nukas kasanulay nga katwa. Mapasamak nga agsisina di kitubing. At dalulo ken lula da ditoy, ti pagbatyan da kas pagarigan, ayo marigatan da. Ket sinungar ti mabati ka da kwadri ito eh. E depende no sinot kayat da dalulo ken lula da nga agbati dito eh. Kaya no sa sinumat ti mapan iti ayan da abalayan iti ti lugar da tamanugan. Kayat nangasawin mano. Pagsasaritaan da no kasanukam nga mabingay-bingay nga kakapsat. Nako. No mabingay-bingay kami nga kakapsat. Di saan ko nakan makikita digit kakapsat ko. Ni Chuchu, ni Mimi. Sunubay ko nukat mga iwan ka nakuha na. Magtulong kini Chuchu ta assignment na. Namustawan lang arudan, ti ama, kininami, sa kampila, agsisinang agkakabsat. Kanya lagi din nga pa nakawara-wara, ti may isa nga pamilya. Huwain manong nemi o bingak pala idi, nga mamukon nga panunutan ti amin. Tanari ingak, tinaragsak nga pamilya mi. No adaman basit pag sinumbatan da tatang kininanang nga maging ganaeng dita nga sinumbat da.
Hindi mi pa nakita manon naming nga kinabil ni tatang ni nanang. Wani ni nanang ket kinabil na ni tatang. Nakaraman kami met ket ti baot da tatang ken ni nanang gagangay nga baotan ta kami nga bing at ano dadto maget nasukit kami met natangkad met ti ulo mi. Hindi pagbagad naman nami. Tirason ken gapuna no apay nga baotan ta kami. Panang isuro da kada kami. Huwag manong masak nga babae, ubing nga babae, nga nasapanak nga sinursuruan ni nanang kadag iti trabaho iti uneg ti balay. Nasursurwanak no kasano tagluto, agdalos ken aglaba, manong nemi tatultulungak no kaninanang. Sinusurwak met digiti kakabsat ko manong. Laksid ken ni Mimi, ta ubing pay. Ngim ori ni Mimi, tumultulong met no ka kay tiruar, nag-akop ka daki tiruot nga maumong. Nagtitinulong kami nga kakabsat. Nagtitinulong kami nga sisinakit nga kakabsat. Him ka sa nuntupay nga makapagtitinulong kami maron na imin ibagbagada maten nga agsisina kami. Iti tumtengen maron na imi iti panakaitamonan ti bangkay datatang kininanang. Hawan si sabali nga mangag idi manong nemi umawawang iti kampusanto ti anugog sangit. Nagsangsangit kami nga kakabsat. Nagsangsangit na auntie, na uncle, na lula, na lulo. Nagsasangit kami amin nga naging narakop na kami nga kakabsat. Hindi sa rakdan manon nemi naginiduwa bangkay. May salaing nga lungon. Hindi may salapan dyan ko nakuha. Tatang, nanang. Kami nanaman na kami. Kasano kami pa'y nga kakabsat ko bubing kampay laing. Nanang, tatang, nanang, nanang. Nagtang na andak dagiti duwa ang kakabsat ko manong. Ni Jojo ti adda ti kanawan ko, ni Mimi ti adda iti kanikit ko. Imarakob da kanyak, inarakob kumatida. Nasa balimat timarakob kada kami manong name. Katitoy nga basta hunay, iti kinabuslon dagiti lawaming agarubos. Kapati sa sakit nga marikrik namin nga kapsat kadag na dumapay nga mangipatpatag ka na ng kiniratang ita kasami na pulusan na pakanakakita ka nakuan ngagbalilaangan dagitiladaawan nga pakalaglagi pambi ka nakuan. Kalpasan ti tamon. Kalpasan ti panakawaksi ako nada. Kabigatan day di manon nemi. Suksukatan dan ni Mimi. Naimpakan ti arwatan. Auntie. Len. Pagimpanan nyo kini Mimi. Iso talaim kini uncle mo. Isot ka duwami nga gawit sa di Manila. Kasano kang marudan? Si Kamat sumurot ka ni Lolam. Nga mother ni nanang mo. Kat mamati ni Jojo dito'y. Len. Habang nga naskan nga sisina kami nga kaamsat. Kasano kami pa hinggang sisinangin kinagtinulong nung sisina kami. Ang kumandi, lolo, saan kumarumbing ang sisina kami kagamsan? Saan kuma? Dito'y kami amin kabaylak ngaywanan ng inikamsat ko. Saan kami kumangaginan tayo?
Ngayon uring nga tahanuan niya, ibagbagakan aramidak manong. Awang gaway ko. Awan na aramidak. Awan ti sabali nga nasurot no saan nga tinagtutulagan da. Ni Lola, manong naming ay na, dedinanang timasadigmat kanya. Len, apok. Ino ka sa nunto, ti panang panakil ko kanidinanang mo. Kastamin, apok. Iti panang ipatag ko ken ka, panang patakil ko ken ka. Umay ka na kami, apok. Ni Mimi, ti mapansad di Manila. Ni Jojo, ti agbati ditoy. Dalolo kinilulam met nga ama, di tatang mo tag kinitoy. Sut makasikaso ka na kwada. Da kami mat kanilolom, nga naganak ka ni dananang mo, da kamat ti mga sikaso ken ka. Ay kamat ka niya. Irobot ni gitirwado. Kasi nun di ba nagbasag, Lola? Ket ituloy mo tagbasa. Sa kantong, numagpagabagredwar kanton, ijay tumata na, ayami, ti syudad, ti pagbasaan, ti high school. Damad na pagbasag, Lola. Ada, ore ti kolehiyo. Adan to po, nakaaguro-uray nga arwat na aramatin nyo pagbasa yun. Tamalaksid ka na kami, kinilulom, nga ay karikagumit, kastusam nga agbasa. Ada nakasagana. Kasano nga panagbalin na kung mga nakasagana, Lola? Kinawa man ti ornong tatatang kaninanang. Ato ka di ti abuloy. Iso ti deposito nga gasto sa aming kakabsat. Anak, maawatam doon nung dagdakil ka pa eh. Kasano kung mabaling kumat nga awatan ng ilawlawag yung Lola? Basta adda pagbasa yung amin nga kakabsat. Adda. Nagkapuday ta. Iti pa nakaareglo ti kaso. Datatang kinanang yun. Mawatam ka ng tiket ko sa wen. Tapno saan nga mabalod dyan nakandung par kadakwada? Nagbayad dadak kila kantidad? Wen. Nga umunay nga nga umanay nga magastusin nyo to into na dakay iti college. Nagwerret ti panunot ko manong name. 12 years old. Amok matin nga iladawan di kiti pasamak mano. Dado te kunadan kapag sasaritaan da iding areglo. Kasla, binayadan dati biyag, kadi tatang kende dinanang, nga da painted da, nga nakwenta, nga pagbiag mi nga takas jay, kan pagbasa mi. Iso nga ko na ni Lola, nga sigurado nga da aguro-uray nga gastuse, into nag-college ta. Direktor pusak manong name nagarubos manen dakitiluak. Ta saan nga ninanang kanitatang manong name tadda nga nang kuyog kanya, nga nang habay kanya. Nadagat ni Lola nga ina da dinanang manong. Ken kastamatan dalulo kini Lula nga naganak kani tatang. Da anti kini angkel ken di kinakabagyan mi manong name. Ang nang saksi. Nagsipot manong name tabay sakmet kadikiti adda iti top 5 adumat digiti na yukur kanyak manong name nga medalya. Naipin kanyak nga ribbon kastabat na digiti sertipiko. Kluhaan. Awanin dananang kinitatang na pagsagutak kaya ito'y entered ni Apo Diyos na sirip kanya. Kasaan ko paglastog manong manipod kinder naging gana iti grade 6. Ket with honors manong name. Kating karik
Nipas na ko ti basa iti college, wano ti high school. Nga makapagkalit sakto. Nagpahalak met iti nga panagraduar ko manong nemi. Ano na kiti may, numampay, awanin ni Mimi manong, nilayangin Juju, tinabati, kanidi, namalpasan, kagpakada kini ating mon. Kagpakada ka dalulukin ni Lola mon, tentayon sa jay. Umaikan ka na kami, anak, apo. Uy, Lola, kadikalikan ka. Nasiyat pa nang tratarmikan ka. Takatsalo nga sa nga nasiyat ka, tapuko da ka. Kaya, bagbaga po, may awanan, tina, kina ma'am. Uy, Lola, di karikmad ka na kayo. Di ka ito, magbabawi nga siyak talain niyo. Uno na, inalayo. Tumulong ang trabaho ito nagtibalay. Agagagetak, agsinsing petak. Kanipas na ko nagbasa, Lolo, Lola. Ini kadak nga rutin iti sidong dalula kani Lolo manong nemi. Kat karuban mi manong nemi ni auntie nga kabsat de dinanang nga damatan asawa na. Impakita manong nemi til singpet ko ken gaget ko. Adamat lata kiti gondahoy manong nemi. Nga lumalpas ko digiti ubrak. Agtugawak. Aglaglagi pa. E dumalagip ko digiti pasamak manong nemi. Tumrem ket agarupos digiti luwak. Lelen, Lola, nalpas ko digiti ubra akong Lola. Puwena mo ka nalpas mon. Agam, nukas tamat nga on obra mon. Agasangsangit ka man. Malaglagim ko datatan ni ninanang Lola. Stamat na hindi kakapsat ko. Agin inanahan tatatang kanilanang mo. Di na mala nagpakada. Ano ti kahit mo usawan? Nagpakada naman ka na kayo, hindi nga napan nagpipiesta. Hindi may amo nga na din ti maudi nga. Panagpakada na ka na kami. Alpok, dito amo no kaano nga dumteng. Iti papatay tayo. So kunada nga masken nga nakasagana tayo tagnanayon. Kasano? Masapul nga agdalin na ed tayo nga napi na singpet, naget, agdalin na ed tayo nga agbuteng kinapo Diyos. Panagbuteng ka kunana, no agbuteng ka kinapo Diyos, agbuteng ka nga garamit ti madi. Ya, agbuteng ka kin kuana gabuta, no isu iti baka basulam kinagpungtot. Asos. So agsingsingpet ka, apo, glarain ka. Lola, kumusta nga damat ng digit kapsad ko? Tinasyaat. Amo mo tentag surat. Suratam ni Mimi. Intadamat kang kat address na sa daan timan. No, ni antim ti pang-address surat mo sa suratam na antim sa mangiligpet kan tumati surat nga para kini Mimi. Yung tinapayamog basa Lola. Kita ninto antim ati mangbasa nga tanggan ni Mimi. Kastamet kini ading mga Jojo numampay mabalintay matimapan pumasyar ang mamanulang maminsan nga tagpasyar sa diyan makabulan unusan isudat mangipasyar kang kuana to. Suratan ni Jojo kasi nilulam ti pang-address mo no da Jojo ta mo na matagbasa. Kasta nga rod manong nemi tinapasamak. Surat tinamagrang tahi kada kami nga kakapsat. Agikin numusta.
Naging nga, manong naming nga pa naglulukatan ti klase, imbaon siyempre manong naming ti may sa kadagiti secondary school dito lugar, Dalula. Siyempre, manong naming makilanganak mo kadagiti classmate ko, makikatawak man, kadagiti nakakatawa, barkada akmat kadakwada, tinapintas na panakibarkada. Len, huy, kumusta? Kastoy. Oo, di mo tinagan ko wala. Jimmy? Mong magayam. Kaskulanda, kalalaing nga sika. Sikat kalalaing ang klase tayo. Mamuta, lalaing nga. Baka sikat nito baling nga baligtorian. Ewan kayo, pudno? Tiyan niya. At ay bagbagada. Nga si kakano ti inaunang anak. Dede agasawa nga na disgrasya nga natay. Siya, di ba? Wen, siya. Apo, kasla presko pa lang data nga damag. Isunong at pagsasalitaan datatang kinanang ko. Ninanang ko, ay nitatang ko, agtra-tricycle driver, so na. So kang kanayon nga bagbagan ni nanang ko, no kang agan-anad. Tamangan no ko, may pada, kadigitay matis-disgrasya. Gagay sa storyaan da. Ag-asawa nga napan kumamakipiesta, nagkalubon dati motorsiklo, ididong parin idati truck, kat natay da nga dakos ko. Talong digitay kakapsat nga grade 6 pala di inauna ko na. Si gagayam len. Uwan siyak. Kat, nabigit pa yung napasamag ti amin. Kasi siyempre, kas makita mo. Ito yung morning pin. Sangorot kitag. Ala, kas talatibiyag, len. Oreta, makitkitak no kaumis isam ka. Nga dadanga po yung pintas ka. Sama da, Jimmy. Nga, saan ka mat ka napintas Aman. Nagtrasak nga rod ka. Uy, ito. Kas tayo bagbagan, panawang ka. Saan ka asasidgan? Lumasdag ka, para daywang ka. Lang, best friend talat nga din. Classmate, best friend. When? Sige. Patulong ang mano ka, nalalaing kang siya. Manong name na pardas nga naglabas ti panawen at dari kiti naragsak ako nito at katawa na narunan ko sta nga dumiteng ti Christmas manong name kat makapag babakasyon kami mat karigiti kakabsat ko. Ije poon datatang manong name ti pagdidinanunan mi nako. Basta ona iti irot ti tunggal may sa kada kami irot ti arakop tunggal may sa kada kami nga kakabsat manong name. Wan. Kat siyempre, no damagin ka dakwada, no kumustada, no papaspasamak ka dakwada, okay mat manong na iti bagada. Nasiyat kanungat ni auntie, ni uncle, nga nagganan ni Mimi, pagigyanan ni Mimi. Kastamat ka ni Juju manong, aw matireklamo da. Aw matireklamo kada lulo ken lola, naganag, kanidinanang manong na imi. Ken kastamat ni auntie, ni uncle, ken di kakabagyan mi, iti mother's side. Amo mati problema manong name iti panagbasak gabutan na basneka. Nangaro na langaro din manong name napasamak iti panagdeden nami manin nga kakapsat. Iti tatimtengen manong name iti recognition day ket siyak kadalaga iti nagbaridiktorian kada kami. Di manong section manong name ket nanagsakak siyempre. Nagbunga, tipas ko nagbasa. Nga nagsakak kumapay, no si bibiyag kumapay laing danahan ng kanitatang kanitanang. Dan tumad ni Lola, manon na imi amang patpatib ka ti pakinakam ko. Lalakip mo man, hindi ka tinaganak ka. Upat nga tawin ang tinapalabas. Lola, naragsak damat. Ang buta muda nga nagbalik ka.
na naruna into no baligikan aging ganit college. Agdesakto ti scholarship lola. Tap na maribre ti ko matrikulak. Oray saan nga maribre. Adda nakasagana. Saan kami nga mga rigatang kinilolom. Kastamat kadalulo kinilolom mang papaadal kin ni Jojo. Kastamat kalag kinantim sa Manila. Tayo ito nag-college tumatan ni Jojo. Adda nakasagana nga kwarta ang gastusan na. Kastamat tayo kin ni Mimi. Kwarta. Nga bihag. Uno bahid ti bihag. Dedi tatang ken dedi nanan. Samong iba nga kastanak. Kaslakas na. Kaslakas na. At dapat kita agkunalula nga. No saan nga nadisgrasya na tayo dagiti naganak ka na kami. Nakananama nga ta. Ti masakbayan mi. Kabailang nga ta. Dahil di tatang nga tricycle driver lang. Kandidinan na nga may salang empleyada ti may isang nga restaurant. Ang mga no, saan ka no kuma? Iso nga dag ko na siya na ada pagsayatan na ti panakadisgrasya dagiti naganak ka na kami. Tada ng bayad ti biyag da. Nga dahil ta kwarta nga bayad ti biyag dagiti naganak ka na kami. Kat iso ti nakasagana nga gastusan mi nga anak nga naulila damang tapno maragpat mi ti masakbayan mi. Alakit no kastaman ti pangipapanam ta nasirib ka ta nalaing ka nga rod pamalin nakasta. Hangim ni Apo Diyos no agplano perfect. Kaya ito nga sawin, Lola. Plano ni Apo Diyos, tinapasama ka na kami. Len-len na pok. Masirib ka nga ni. Sinot ng Ted, nang pabulod iti bihag ti tao ni Apo Diyos. Nga isumot iti addaan iti karapatan, karbengan, nga mamagsubli, uno, mangpasubli, kadayta, nga ipabulod na. Di pa nakaipas ngay, kan ipapatay, ket plano ti Diyos. Naipas ngay, di kita naganak ka na kayo, tapno ipas ngay na kayo, men. Tapno ipas ngay na kamit ni mami, ni nanang, men. Kaya, tapno ikan na kayo ni Apo Diyos ti biyag. Naikari, nga, nasapa kayo nga maulila, adamang. Tapno di kasta, matungpal ti plano ni Apo Diyos. Agsisina kayo nga kakabsat, kada damat nakasagana nga mangipaay tinaran niya kamasakbahin nyo. Ken kang runanti amin. Samo ka di nga mo, nga talaga kang kanayon na kay nga tartarabahin ni Apo Diyos. No adaman nagsakit kada kay nga kapsat, gagangay lang nga sakit. Nga awan ti matis-disgrasya kada kayo. Iso nga po, nakangimbagunan ni Apo Diyos. Iso at talaga tintay pagyamanan kan kamangan. Itan yaman nga tay, kasapulan. Kaya, oy Lola, maawatak kon. Adadan tumanan nga maawatak. No adadang manayunan titaeng ko. Agbalasang kan, nakapimpit na skapok. Kahit di mo dadailan ti masakbayam, nga naikari para keng ka. Di ka pala makiboy-boyfriend, ha? Hanggang pala una agkuyog-kuyog kini Jimmy. Kapakailan ti kuyog, ti sikukit kuyog-kuyog. Ang lanin Lola. Nagbasa nga rin ti college manong nami saan ko problema ti pagmatrikulak man. Nagsipot na may sak nga scholar. Wen manon name kat syempre ada madlata umapan i-withdraw ni Lola nga kwarta iti bangko. Wen deso nga rutin nakainaganan manong name deta kwarta. Nga kasapulak
para yaman nga kasapulak nga agbasa, pagplete, gatak masapol, gamit, kiti arwatan. Ket po manong nemi talibre mati matrikulak. Dakkel pati maitulong dahil nga kwarta nga nakasagana nga pagbasag para kadalulo kaninula nang runakat ni. Medyo matataingan damat manong nemi. Damat di kita hiya as-asugan danudantuma. Nang runak inilulo manong nemi agbangbangkak. Len, ay pa hilolo. Amo mapok. No awan na dya kwarta nga mapaniwid-widro no ka ni Lolam. Ay na, narigat mi ko mga patauden ti ko. Igatang mi iti maintenance mi kini Lolam. Ano nga maintenance, Lolo? Kita, ulawag, da high blood ko, da masapol ti maintenance, kastamat ka ni Lolam. So nga, di ka pinagturpos. Ngem, sikan di mang tulong ka na kami kini Lolam. Kasano ko mga tulungan kayo, Lolo? Matulungan kayo aglabaak ka na gitarwatan tayo, agdalusak, aglutuak. Kano da duma, sumurtak mo jabangkang, maik mo agnating tina. Kuha, mula yung utong, tarong, kung napasaray, umayik sumurot ng agkali ti balinghoy. Maitultulong kanedya kwarta nga naikari para kang kapagbasam. Ta maada sobrana atakwa. Hamo batan gastusan ti panagmatrikulam gapota. Scholar kami apok. No may paligap kanyak nga da kwarta nga na-deposito ti bangko nga para kanyak. Pagkakabsat. Para kada kami nga kakabsat. No saan nga na disgrasya dahil di tatang ka dahil di nanang Lolo. Makapagbasa ka at college. Kahit mabaling nga saan, mabalimbad nga man. Iso nga, mo makit, noon yaman ti plano ni Apo Diyos akit naimbag unay. Iso akong kunada po nga, God is good all the time. All the time. God is good. Ada plano ni Apo Diyos para kadagiti asinuman nga agseserbikan ko na dagiti na singpet nga anak na ada plano na para kadakwan. Plano na nga inalanan ti biyag dadi tatang kende dinanang kanedi nga tawen nga griksak pelaing Lolo. Plano namat kada kayo nga kakabsat nga nagsisina kayo. Ngam doon tang tumitlayang ti panagtitipon nyo. Nagtitipon kami. May kamang kamu amin. Uno, ag-aasawa kami. Kit may mesan to nga purok ta iyan mi. Tapos nagkasta kit agarupa kami tumitlayang. Kasjay, Lolo. Naisuman ti plano. Naisuman ti kayat yun. Di isat batong pal. As laki ni Mimi. Ito nagturpusin ni college. Kandanan di Manila. Baka dito tumitlayang nga amyanan ti umay na pagtrabahuan. O no, dito ito nga masarakan na ti boyfriend na ang baling asawa na kasya. Kaya kung nada nga sa din naman ti pangipadpadan, pangiturungan, tigasat ka na kayo. Idada kami ni third year college, manong name ni Jimmy, sa amin napuputan, nga dan nagkinaawatan, digiti puso mi. Jimmy, Lelen, saan nga as a best friend? No, digat as a sweetheart? I love you. I love you too. Yung saan nga glablabes, ang mga nawisan na, nga mapatag-check-in. No, kaya't mo, di mayat, ngayon na saan, hanggang abilitin. Handa nga tultulatin ng ginado, ha, Jimmy? Ada arapahap ko. Ada mat arapahap ko. Tsak kayat, nga saan nga matong paltikarik. Iti sa kaanan ti tanem di kita kanya. No talaga akas ti plano ni Apo Diyos. Nga ti araramatin mi, kadigidi kakabsat ko.
Para tinaran niya kamasakbayan mi ket arig na bayat ti bihag digid naganak kada kami. Saan mi nga sayangin? Agsipod tanapatig kada kami digid naganak kada kami. Agbalin matapat gan mi, ilalain mi, ti bayat ti bihag da. Adagi din iti fourth year college manong nami iti college meten ni Jojo. Ket may sama nung naming eskwela. Ta dito'y matlahan nga nag-enroll manong. At dagiti gondaway, pasarag kuyog kami nga agawid iti sidong dalulo kinilula, agad anaganak ka din nanon. At daman dagiti gondaway manong nami nga agawid matlaing suna. Wen, iti sidong dalulo kinilula nga naganak ka di tatang. Tapos saan ko na nga magastaran? Ating, imbas nga sadyay, ili nga nakayanakan tayo, ti pagawidam, dito ka nga gawid. Tapno, may nalakla ka ti plete. Sige ate, ibagak to kadalulo kini lola. Katuan, oray gawid kan tumalang ti mabaling malam ti biyernes, sakan tumalang umay manin ti lunes, kadyay. Balikas lag kasera kangim libre. Kumusta nga tamad ka ni Mimi? Kauna, bale, third year high school naman din. Tadwa nga taon, tiba tayo kahit. Iwan natin ko. Iti graduara kun manong nemi iti kolehiyo. Magna cum laude manong. Idagbitlaak iti sanguanan manon nimi dagiti patak ng estudyante nga graduar. Dagiti mga sursuro. Jak pulos manong nimi materred ti ba nagarupos dagiti luwa. Gapot awan ti saan nga makaamu kadakwada. Dadi pasamak nga nakaamames nga disgrasya. Ngayon palagip ko manong nami nga siyak, dahil di ubing nga grade 6. Nga kaduwak, dahil di duwa kakabsat ko, nga inaudi nga siyak. Iti may isang rabi nga panagpakada, dahil di naganak ka na kami. Nga mapanda makipiyesta. Nasakit ini, tinakami nga kakabsat, nasaan na kami nga intugot. Ngam talaga nga plano ni Apo Diyos ti amin. Saan kami nga simurot ta sampeng na ikari. Nga ipolang mi tibulod mi nga biyag iti Diyos. No diget ti amaken ti inami iti na ikari nga mapanen agina na nga alaenen ni Apo Diyos, timpabulod ng Espiritu nga biyag. Tapno makipagnaedan kang kuwana. Kanda kami, at dapat lang mission mi nga kakabsat ni Tilubong, nga kayat mi nga tunuyan, nga dahi tatiplano ni Apo Diyos. Ita, agraduara ko ni ti college. Nga natungpal ko ti karik, kanagin naganak kaniyak, karik nga panang ipasnek ko ti agbasa. Tapno matungpal ko, tanyaman nga rapaap ko. Sa tinuman itaten nyo, nanang, tatang, at to'y tinaonang anak nyo. Mangisagot kada kayo, kada gini pamadayaw nga awatek. Damit itangin matandar, dagiti duha kakapsat ko, kada ito nga panagturpos ko. At damat na lulo, iti mother's side, iti father's side. Nga iso na ba iti nagkariyak, nagkariyan mi nga kakapsat. Natunoyan mi tarapap mi. Uray man pa inubig kami unay, nga naulila ti inakin ama,
Nga matungpal terapap miya kas itarapap dagiti naganak kadakan. No talaga manaplano ni Apo Diyos, tikas na ganapasamak. God is good all the time. All the time, God is good. Thank you, Lord. Thank you, met, kada ginaganak. Pada, naganak, nagiti panak ng estudyante, nagiti nagtupos. Thank you, kada lolo, lola, auntie, uncle, kada dumapay nga kakabagyan mi. Thank you, kada giti mga isursuro. Thank you, thank you, thank you, thank you. Manong nemi, saan kami met nga nagliway, nga mapamang sarsarong karno kwa ititanem, dedi tatang ken nanang. Dedi kampusan to manong nemi ti ili anak ay nakan. Ada dagiti kundaway nga gagidtan kami. Ada dagiti kundaway nga saan kami nga agrarana. Manong nemi na erwar ko, di pa nag-take ko ti board, naging ganad daan akong ti trabaho, kaya lang hangkam nga agka-opisinahan kini Jim. Nalulo kini Lula, manong nemi nga nagyanak. Hanggang pala, agpagpakada lulo, Lula. Takayat ko nga, agsupapa kada kayo. Itatad ang trabaho. Kahit siyempre, bugod kon nga pagbanugan, iti may gamak akwarta. Nga itid kumat ka na kayo. Napok. Tayo kunakon kat. Di ka pa nakapagturpos gam nakatulong kan ka na kami. Patagkalag na ti balayo, lolo, lola. Ay, saan nga naskan nga tidakala balay ka? Kasa bulang may kananaroon na dududwa kam to no kas pagarigan ta. Agasawa ka matan. Dati natalgad nga pagyanan nyo. At ayaman nga naadakil nga namot nga nalawag nga masapol nga pumintas mo da. Nga aga po iti sweldo itiramatan tayo. Iti kasta, damat pakalaglagipan nyo nakurayon to. Apo, napintas ti balay talakay ta. In balay na ta, pinapintas ni Alelen ito yung balay ta kabata. At damat na napintas ka trabaho na kunain na ka. Nagturpos man idin ni Jojo manong nemi. Kaditi met iling na kay nakanmi manong nemi tinakastrikan na nga nagtrabaho. Kaditi nagturpos ni Mimi manong nemi napang kami amin sa Manila tapno atendaran mi. Kadkas itinaplano. Dito matlaing probinsya mi manong nemi. Tinagyanan mi amin. Imo na, nga siyak tinakiasawan, nagkalaysa kami, manunemi, kini Jimmy, nga nadaan kami maternity kabukbukod, dan nga balay, nga nayasadig manunemi ti family house, dalulo kini Lula. Takayat ko manong, nga iti dayto nga lugar, nga nakayanakan di dinanang, ditoyak nga pamilya. San kong baybayan nga panawan, adaywan, dalulo kini Lula, agad-aganak na dinanang. Kastamat tinapasamak manong name kini Juju. Iti matkaruba dalulo kin Lola nga naganak kariday tatang. Ito'y matinagbalayan da tinagbalin nga ipag ko. Kastamat kini Mimi manong. Kaya kahit naman tinagtrabaho dito'y, anak i-asawa dito'y, nga nangipatagdir ti bugod nga balay, iti asudeg ti family house dalulo kini Lola nga naganak kariday tatang. Bali siyak lang tinayadayo numampay duwa lang nga ili ti bait manong. Ti pamilyak tinayadayo nga masudek laeng gabota manulang nga minutos nga tarayan ti kutsek no sarong karan mi dagiti kakapsat ko. Uwan isuda mo iti agkutse nga umay sumarungkar iti lugar dagiti lugar de dinanang. Nakalalakip manong nemi dahil nga disgrasya. Ngaging kakaragitoy nga da aminin pamilyami nga kakabsat kanadapay ng nakming. Malaglagip milata. Basta agpiesta manong nemi ti ili nga nakayanakan mi nga kakabsat. Nakalalakip dahil
nga sardam nga panagpakada day ditatang ken dinanang nga saan da kami nga alaen tawan pagluganan mi imbati da kami nga dadigaya man tinaudi nga panagpakada da naudi nga panakakita ken panakisarita mi kadakwada kunada kadakkel kanumat tinaitulong dedi nga disgrasya ta iso iti pasamak a plano ti Dios adto ti agkuna baka saan kami kung mga nagbaligi amin. No, sibibiyag ko aging kakaragitoy, day ditatang kanedinanan. Nakalalagip. Ano kasta nga malagip mi. Umisam kami. Kan pasarimat agluha kami. Dito karot ti pagkasalita manong nami kadagyaman naglaunay iti laing mo nga nangurnos kalpasan nga nakinsyan kang ka dito Italiana through your messenger. Thank you tilaing mo nga nangibasa. Sabi ko dadamat na ibati mi nga adal no addaman ken liwliwa no addaman. Ken dagiti napidot nga pagsarmingan ti biag. Tuoy nga rodagyaman nga pagayam mo Lenlen. Thank you Lenlen. Iti ba nang iburay mo dito pasamak iti biagyo pakasalitaan niyo. Thank you mat kadagiti naggabuya